Cikla je starinski drveni čamac riječnih ribara. Cikla ima izvinut trup i jako uzvišene krajeve. Takav dizajn omogućavao je ribarima da prebacuju ciklu preko pješčanih sprudova. Naime, kad bi voda opala, ostale su bare pune ribe i kad je trebalo po 30-40 metara prebaciti čamak težak 300 kg. To je ovako prebacivanje, kako Mate i Petra pokazuju, omogućio baš dizajn. Treba otprilike 3 sata veslanja nizvodno da se od Vukovara stigne do Iloka. Evo ih, kreću prema lučici u Vukovaru. Ove godine maraton voze 4 ekipe, 2 domaće i 2 ekipe gostiju. Gosti su iločki Zagrepčani i Dugoselci. A Dugoselci prvi put sudjeluju na nekom maratonu i posebni su jer imaju 2 cure u ekipi. Pred veslačkim klubom u Vukovaru gužva. Tu se među maratonce ubacio čamac koji prevozi kupače preko na Vukovarsku adu. A naišla je i bijela lađa, jedna od 4 na koje smo naišli na putu do Iloka. Maraton je sjajno i pametno organiziran. 4 cikle s maratoncima prati čak 5 plovila. Pogranična policija, brodica s liječnikom zlu ne trebalo, jedan čamac koji vuče rezervnu ciklu i posebno plovilo u kojem su dečki i cure iz Gorske službe spašavanja. Petom je čamcu Petar Folk, tehnička podrška natjecateljima. Daje znak za početak, rješava sve probleme tijekom vožnje, upozorava na opasna mjesta. On je iskusan ribar koji cijelu tu trasu ima u malom džepu. A osim svega toga, sa svog ogromnog razglasa pušta glazbu kojom motivira i nabrijava maratonce. Cijelo je ljeto vodostaj Dunava bio iznimno nizak, koje su iz vode izronile predivne pješčane plaže. Nažalost, i vrhovi brodova potopljenih u nekom od prošlih ratova. I granje, i panjevi, što plovidbu Dunavom čini izuzetno opasnom kad voda raste. Ekipa Gorske službe spašavanja svojim dalekozorima je prva uočila u daljini još jednu bijelu lađu i upozorava maratonce. Veliki valovi bijele lađe prošle godine potopili su jednu od cikli na maratonu. Nikom nije bilo ništa, to je bila mlada i neiskusna ekipa i nisu znali da se u velike valove ide kljunom. Treba zajahati veliki val. Ako te veliki val uhvati bočno, potopit ćete.
Šarengradski maratonci se pozdravljaju. Maša ekipa sa Šarengradske plažice. Od Šarengradske plažice do cilja u Ilok ostalo je još samo 8 km i veslači su već jako umorni, a Pero ih bodri kako može. Šišaj! Samo u ritmu! Ovo je lagano da navika nam stvara, hvaljeni su s dušom pjevotnih dečara. Evo radosti, prva posada uplovljava u Ilok. I evo svi su stigli, sve 4 ekipe u Iloku. Čime se tehnički izvuku? Lagano. Da. A znam. Ali vi znate da je bolje sa manje i lagano. Ne, jedno je bilo nejednako, nagete čikla stavno. Na ovoj strani trojica, na ovoj dvojice i nagete. Znači, falio nam jedan iz početka. Mi smo veslali do stotina. Kako je to treći, ja? Slika doktore, slika sa gospodić, gospođa. A evo i stižu i naši prijatelji kajakaši. Also, hallo, ich bin der Joshua, ich bin Sandro. Wir beide kommen aus der Schweiz, studieren zusammen. Und wir paddeln für einen guten Zweck, paddeln wir von Deutschland die ganze Donau runter. Josip Kovač ispred veslačke udruge Dunavska čikla. Iz Iloka? Iz Iloka, da. Evo još jedan maraton je završio, maraton Vukovar-Ilok, 11. po redu. Ove godine maraton je okupio 4 ekipe. Po prvi put nakon 11 godina, evo, prva ekipa, odnosno pobjednica ovogodišnjeg maratona bila je upravo ekipa veslačke udruge Dunavska čikla i na to smo evo izrazito ponosni. Pridružila nam se ekipa i zagrebačkih Iločana, jedne vinarije, vinarija Zima, i četvrta ekipa je bila iz Dugog Sela, naši prijatelji koji su debitanti, prvi put su nastupili na maratonu. Sam maraton je dug 35 km, start je bio u 15 sati iz Vukovara, prva ekipa došla je nešto poslije 18 sati ovdje u Ilok.
Zahvaljujem se svim sponzorima, pogotovo onima koji nisu članovi udruge, nego nam volonterski pomažu u organizaciji ovog događaja.